Pozdrav ljudi u 7. epizodu Minecrafta sa Craftmanom i Hitmanom. U ovoj epizodi ja ću si malo preurediti kuću, napravit ću si vrata na zaključavanje. A ja ću kopati. Yes, i zajebavat se. Zato što imam... Kako volim kopati. Ovo je sve što će nam biti potrebno, tu sam sve stavio. Ako nisam nešto zaboravio, nadam se da nisam. Čovječe, odmah sam željezo našao. Nemojte mi ljudi pljeskat, znam da lijepo pjevam. Nemojte, molim vas. Nemoj se sramoti. Pa šta? Oni znaju da ja ne znam pjevat. O, majke, ti ga spalim. To si ti napravio put. Pa da, ja sam to kopao. Ho. Ali nisi sve iskopao, 2 dijamanta. Samo se šalim. Pa znam. Čućeš kad budem iskopao dijamante. Da, vrištat ćeš. Ne, glasnije. Mama! Našao sam dijamante. Da. Si ponosna na mene. Napokon sam nešto učinio. Baš sam počeo kopat u fucking place-u. A jebate. Kako si to A, budale, krivo sam porušio. Smutan tan, si. Ja sam smutan, ali znam smutan, a? Jesi. A joj, fucking redstone. Šta vam fali? Redstone je zakon. Mm. I like redstone, bitches. Do you wanna get raped now? Just say I want it. A šta radi, makni ovo. To ide ovako. Željezo. Moje lijepo željezo. A jebote kako su ga to postavljali. Nemoj mi to radit. So. Kako napreduju vrata na zaključavanje? Presrano. Super, a? Kako rušim krivo, ne mogu vjerovat sam sebi. Šta mi se to dešava? Smiše. Hit. Man. A joj. Eto je creeper bio raznio ovo. Wow. You are happy now? I'm always happy. Šta imam nešto u mišu? You fucking lying. Bitch! Koji? Fuck. Daj mi diamonde. Piriti po mišu. Pirim po svom mišu. Ugasi miš. Ugasi me. Nemoj pjevat, molim te. Zar ne vidiš da gorim? Pro. Don't be jealous. Reci da on nije normalan. Don't be jealous. Yeah, beatboxer bok, te da vas vidio. Čujem ljavu na idole. A da. Fa. Kak se to moguće?
Kako možeš lavu, Bog te? Kako si mogao uspjeti? Kako si uspio naći lavu? Pa ja sam lavu cijelo vrijeme tražio, nisam mogao naći. OMG. You are awesome. I know. Oh fuck, kako svijetlo. Sad ga BUM! Izleti lava. Fuck it. Moram se sjetiti svojih nacrta. Ne. JC. No, stavi. Dijamanti! To- Bravo, bravo, yeah. 4 komada. Sad bi to košao kući popio bi Padaju dvije čokoladno mlijeko. cold milk. Neću bi hladno mlijeko, sti normalno. Ćeš se preladiti. Koliko i bit imaš će- dijamanata ti? Ja sam si napravio pickaxe i ostao mi je jedan dijamant. Ha ha ha, ja sad imam 6, znači mogu napraviti 2 piksa. Jel si happy? Jesam. Jel si jako happy? Polovno sam happy. A ja bi da si ti jako A joj, happy. fuck. Para. Joj, ne mogu proći kroz svoja vrata. A je, našao sam rješenje za to. Odi zombi creeperus. Dođi van, e tu me stoje. To majstore. A shit, nisi mi pomogao. Ja mislim da mi je tu sad to, da bi tu trebalo biti. Šta vi ljudi mislite? Hitman man. Jaoj bre! Još dijamanata! No daj šuti evo. Haha! Probušit ćeš mi bubnjiće. Marš tamo, creeperu! Šnicli. Mrš tamo! Moj creeper voli Idiote. dečke. Idiot. Jebate Da mi... Ovo je neka dobra špiljica. Svega ima. Joj. Mislim da mi se opet smiješi 4 dijamanta. A da. Evo ga, točno 4, tako je. I ništa više. Da, ništa više. Kako sam super. A ne, mrak, izgubio sam se. Moje oči. Riješit ćemo to s par bakiza. Trš. I onda trš. I onda idem to testirat. Ako ne, to bude sve sad to- radilo od prve, ja ću umrijeti od sreće. A, umri. Jesi ti to sad meni rekao? Ne, Bolje ti je. to sam rekao tebi. Ha. Ne znam koja razina, fuck it. But failable. 13, ne sviđa mi se. Tu sam stavio, jel je? O, creeperus, moj prijatelju. Nadam se da jesam. To majstor, ali nisi mi pomogao. Jesam, gle. Funkcionira od prve. O, svaka čast, daj si 5. I zlato, pa joj, ovo je superb. Ali tu gore nešto ima. Ne škrinja. Nemoj me jebat. Same ti rukni. Jebat ću ti. I to je onda to. Tararam, bam, Moram bam. 2 pressure plateca. Ovako. A da, ne moš me žderat, još dijamanata. Još. Sam moram, Još. čovječ, sam moram ovo tu zagraditi, da ne rukni u lavu slučajno. Haj ti. High tech lava. Šta je ovo čovječ? Da, idem redom. Ok, to funkcionira i sad moram... Prvo lazulit, Mislim da bi mogao sam staviti komad redstone tu i on će se upalit kad je upaljen onaj dolje. A, ja ne mogu vjerovat, kako me dijamanti idu danas.
Al, Čovječ. Ko zna, možda i tam još ima. sumnjiv mi je ovaj. Staviti ću ga tu. Znači sad je zaključeno, sad je uključeno. Sad sam našao 3 dijamanta. Dobro. Idem testirat, idem Moramo se zaključiti. zlato. Da vidimo, mogu li ući u svoju kuću. Zašto ima? Dobro. A evo ga, ja sam gotov. Okej. To bi bilo to. Moraš ti doći još gore. Nah, epizoda. fuck. Čekaj sam da još istražim tu da ne bi slučajno bilo koji dijamant. Zaključan sam. Morat ću razvaliti zid svoje kuće. Uspješno. Gađi se skelet. Ti. Tu možda mogu biti koji da prokupam sasvim slučajno. I found a diamond, yeah. Evo si ići po onaj. I found a diamond. Ali ti trebaju vrata možda za nešto? Naravno da mi treba. Željezna. Ne, obično. O, ne treba. Da, željezna ću ti da. Pazi ovo. Pazi ovo. Kako si pohlepan. Fucking creeper. To... Mate. Mama ima. Ja. Moji na kuću prije nego što nije killnio neko. Previše sam bogat sad da bi To je to. umreo Ja sam sad da gotov. dođem kući. Da, ajde Craftman, još mi probaj. Ući u kuću za svaki slučaj da vidim jel valja. Da mi ne možeš krast stvari, ha ha ha. Uf, ko da bi ti ukrao. Znam da ne bi, ali to sam pravio. Ne znam zašto. Ma to ću ja sebi napraviti, to je zanimljivo. Iz dosade sam se napravio. Tuf, 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 tuf. Tuf. Everybody Ali know, ideš. no. Jel ideš gore? Da. To je mrak. Da, nije to sam. Jebote. Mrš tam, mrš, glupi creeper je za mnom. Ajoj, ubit će me. Već sam vidio da ti to zatvorio, mi prolaz, a creeper me prati. Vidi džubre. Nisam to ja zatvorio. Nemoj, de glupane! Molim. Pa glupane! A kak si retardiran? Pa znam. Pa zaš si to napravio? Šta bilo? Šta Ko je bilo? ovo zatvorio? Pa nisam ja. Ka, ne znam. ne, moja baba, kak si retardiran, Isuse Bože, ne mogu vjerovat. Parara 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 para. I like to... What? Gdje su mi vrata? Ne! Zašto su mi vrata izbijena? You like that boom boom pow, them chickens 11 dijamanata imam, čovječe. Pam, Imam će param, biti pam, 13. pam, pam. Wow, čovječe, I'm very rich now. Ha. It's okay. Isus, 20 željeza. Čovječe. Kako super me krenulo. Ništa, ćemo završavati ovu epizodu. Da, može. I tako ljudi, došli smo do kraja 7. epizode u kojoj sam ja malo kopucko, a Hitman je si kuću uređivao, pravio vrata na zaključavanje, što je super, mislim. Ništa ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Hvala na gledanju i subscribe-ajte, bok.